In the name of Jesus, the Son of God, the one who died and rose again, the faithful and true witness of God, holy and true, Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Nyanibingelela bazalwane, my name is Enigma. My name is Enigma. I am back again. Bazalwane, I wonder how many of you abathole isambulo from the name Enigma. Enigma athi uJesu uthi so, uJesu uthi so. I wonder how many of you abathole isambulo from Enigma. Bazalwane, I want to tell you this. Abazalwane abangasezihokweni, they are more than 400 million. Ngikhuluma ngabazalwane nje. Christians, you can be Roman, you can be Zioni, you can be ZCC, you can be all kinds of Christians in the world. They are more than 400 million in hell. Ngikhuluma ngabantu labo kade bavula iBhayibheli, bafunda indaba zikaNkulunkulu esontweni la kade basonta khona. All kinds of Christianity. They are more than 400 million ngasezihokweni. So, wena mzalwane athola isambulo from Enigma, why ufuna ukuba one of those who are already in hell? Kodwa wena, the Lord has done a grace for you ukuthi uthole isambulo. Bazalwane, kunabazalwane abathola isambulo. Messages from Enigma. U-Enigma obatshela indaba esiphuma kuJesu. All this stuff asiphumi kimi. These things are secrets. Ziphuma kuNkosi Jesu uzilethe from heaven to mina la emhlabeni, mina ngizotshela nina. And then akusiyimi nje, because you go to internet, you go to YouTube, there are many people who have revelation. You read and you listen, but you are disobedient. Bazalwane, anilaleli, I know spiritual, anilaleli. I know mina spiritual, I know. Abazalwane, they don't pay attention to what the Lord is saying. That's why uJesu uhlala akhala, because abazalwane bayashona, abazalwane bayeza emngcwabeni bazofihla umzalwane bathi makahambe ngoqolo, rest in peace. UJesu athi sinitshele, there is no rest in peace to those who never obeyed the King of the King of Peace, the Prince of Peace. There is no rest for those who never obeyed the Prince of Peace. Abazalwane bathi rest in peace. No, ayenze into leyo. That's why abazalwane bagcwele ngasezihokweni. That's why uJesu akhala. It is because abazalwane, they are disobedient, and mina u-Enigma, I know spiritual. Now listen to this, bazalwane, because kunabazalwane abaningi bathola messages from me, kodwa you don't change. And uJesu ufuna ukuthi ni repent, ni change, nilahle izinto lezi athi nizilahle. But you don't repent and you don't change. Niyaqhubeka, nifaka amabhuku abosisi. Niyaqhubeka abobaba, you are disobeying God. I know mina spiritual. uJesu bazalwane uthi sitshele abobrada nabo baba ukuthi ningahambi estradeni nifake ama short pen. Even if ungafaka i short pen wena bhuti, uthi ubhuti lobo, it's a fashion kuyashisa wena ufuna ukuphola, it is December, we are in the ocean, or you are somewhere to entertain yourself, or it's a picnic, or it's a party, it's a what. uJesu athi wena mzalwane, wena baba, wena bhuti, ungafaki i short pen. You must live a holy life. Ufanele ukuthi ufihle umzimba wakho, wena baba. Angikhulumi ngabo mama, sengikhuluma kakhulu ngabo mama. Ngikhuluma ngawe brother, ngikhuluma ngawe baba osindisile. uJesu athi vala umzimba wakho njengaye, because bekagqoka impahla ezinde la emhlabeni. That's why uPeter kathi angasemanzini, abanye bamtshela bathi nayi inkosi. uPeter makavela sokuthi nangu uJesu wasifihla ngasemanzini because kathi angagqokanga. So uJesu ufuna ukuthi sigqoke bobaba, ungahambi estradini, ungayi esitolo, ungayi edrobheni, ungayi emall, ufake i-short pen wena baba. uJesu athi if you want to live a holy life,
fihla umzimba wakho. Abafazi bangaboni umzimba wakho, nabanye abantu anyone bangaboni umzimba wakho. Wena baba, wena bhuti, ungafaki i-short pen estradeni. uJesu athi i-short pen izovelisa umzimba wakho, amadolo wakho. uJesu athi i-short pen ayina problem uma ufaka i-short pen ngasendlini yakho, ngasekamreni lakho. Kodwa uma uya ngasekitchen kunabantwana uya ngaphandle, ungayi ngaphandle nge-short pen, akunamuntu afanele ukuthi abone umzimba wakho, wena baba, wena bhuti. uJesu athi umzimba wakho, wena bhuti, uzabonwa yini? Umfazi wakho. Ungafaki i-short pen uma uya emall, ungafaki i-short pen uma uya edrobheni. These things are secret. My name is Enigma. Ngicela ukuthi ningizwe bazalwane, uJesu uyakhala. Wathi isikhathi sethu siphelile la emhlabeni. Athi this is the period of grace. Lesikhathi leso usitelile kuNkulunkulu for thina sizonikeza isambulo, so that wena uzophenduka and repent and do the right thing. Bobaba, uJesu athi ningahambi nifake iskipa. Ungayi esontweni ufake iskipa, t-shirt, iskipa esinezandla ezincane esiphelela la. Ufanele ukuthi ufake into ezovala isandla sakho sonke, long sleeve uma uya esontweni. Ungafaki nje i-t-shirt enezandla ezincane esifishane esiphelela la. Uma uya esontweni uyophakamisa izandla. Athi uJesu sinibuze ukuthi ni worshipa bani ninabo baba, because uNkulunkulu uniyenze in his image. So uNkulunkulu is holy. uJesu athi niya esontweni niyophakamisa izandla, ni worshipa bani nifake ama-t-shirt, isandla sakho sonke singaphandle, because you have a t-shirt with the short sleeves. uJesu athi ni worshipa bani ninabo baba. So this is the warning. If you need to live a holy life, you are not special wena mzalwane. You are not special than abazalwane laba abangasezihokweni. You are the same with them. Abazalwane abangasezihokweni bathuka uJesu, bayamthuka, bayambuza ukuthi Jesu, mina bengishumayela, bengikhipha itithe esontweni, manje ngifike kanjani ezihokweni? Babuza uJesu, and uJesu utshela everyone ukuthi wena ngithi uyenze so, wena angithi uyenze so, wena angithi ukoleta abantu awubaninganga imali yabo. So labo bantu labo bakhala kuNkulunkulu, and wena ubosebenza kodwa awubhadali labo bantu until ushona. So labo bantu labo bakhala kuNkulunkulu, bafuna imali yabo and ushonile ngemali yabo. That's why ngasezulwini akunongena umuntu akolota umuntu. Siyazwana bazalwane. So that's why ngithi kini uJesu utshela everybody ngasezihokweni. Uma bambuza abazalwane, Jesu manje mina ngifike kanjani la? Because bengiya esontweni every Sunday, bengikhipha itithe, bengikhipha offering, ngifike kanjani? Then uJesu ubonisa everybody in a big screen, uyambonisa ukuthi wena uyenze so, wena uyenze so, wrong mawufika la, wrong mawufika la. So ngifuna ukutshela abazalwane ukuthi bazalwane, you are not special than those Christians who are in hell, because labo abazalwane abangasezihokweni bayenze little mistakes, bebabona ukuthi hayi into encane. Kanti uSatan is the accuser yabazalwane. So ke abantu abazalwane abaningi bangene ngasezihokweni with the little mistakes, izinto ezincane. Uma uJesu ababonisa, babuza uJesu, Jesus, for these things, I am here for these things. Bengikhipha itithe, bengiletha abantu esontweni, kodwa ngasezihokweni for this. Then bathuka uJesu. And ngiyanitshela bazalwane ukuthi isambulo lesi ngiloko nginikeza sona, uJesu athi ufuna ukuthi niguquke. Because in the book of Ezekiel 33 kunala kubhalwe khona ukuthi umuntu alungileyo, the righteous person, by the moment azoyenza into a wrong, the good thing that you did in the past, the Lord will never remember. Because you are a good person, you are always doing good. But by the time you will do wrong and wafa, uJesu angeke akhumbule everything good that you did in the past. Uzabhekana nale wrong ewuyenzile izolo. Ushone so uyenze into wrong izolo. So uJesu angeke abheke izinto lezi uzenze ezinhle, lezi uzenze before. uJesu, he will never remember the good thing that you have done. Uzobheka le embile ewuyenzile izolo eyenze ukuthi ushone. So ngithi kini bazalwane, you are not important,
you are not special than those Christians who are in hell. Amaphutha lawo abantu abayenzile abazalwane lapha nawe uyawayenza, because I am giving you the revelation example from the Lord Jesus, but you don't repent. Kunabosisi abafuni ukukhipha ama-trouser, ladies pants, abafuni ukukhipha lezi zinto lezi ngasedlini zabo, ngase-wardrobe zabo, abakhona ukukhipha le mpahla le bayochisa le, bathi le nto le ngiyithenge ngemali yami, into le iyadura, into le iyadura. Yes, iyadura le nto le, kodwa umoya wakho udura ukudlula le mpahla lezo zakho wena sisi. Because impahla zakho, amabhruko wakho ungawathatha uwafake ngaseplastikini, uwachise ngeparafini, aphele same time, azophela same time. Tomorrow uma uyobheka akasekho, uyashisile izolo, kodwa wena ezihokweni uyosha forever. Because nginitshela kanje bazalwane, abantu abashone ngesikhathi lesa saka-Israyeli, abantu baka-Israyeli kudala, 2,000 years, 3,000 years, 4,000 years, 9,000 years, 18,000 years, bayasha, balokhu bayasha since bashona kudala, ngesikhathi sabo Noah nangesikhathi lesa sabo Lota. Abazalwane abashone ngalesikhathi leso balokhu bayasha even today. Abadli ukudla, abaphuzi amanzi, bayakhala. Cabanga abantu abashone ngesikhathi sika Noah, ngesikhathi amanzi abulala abantu, balokhu bayasha even today. So ngifuna ukunitshela bazalwane ukuthi it is better ukuthi wena sisi ukhiphe ama-trouser, amabhruku, amabhotsozo wakho, uwakhiphe uwafake lapha, uwachise ngeparafini, aphele. Kusasa uma uwabheka uzothola ukuthi aphelile ngumlilo. Kodwa wena if ungafuni ukuwalahla, once ushona kusasa ngaseteksini mawuya emsebenzini, uSatan uzoku-accuse ukuthi wena you hear the message from Enigma kodwa awulahlanga amabhruko wakho wena sisi. And because of that angeke ungene ezulwini, because uJesu uyayazi ukuthi it is true, ufaka nje amabhruko alokhu akhona ngasendlini yakho. And mzalwane ngasezihokweni uyosha forever, isikhathi eside, forever. Ngithi kuwe abantu abashone ngesikhathi sika Noah, ngesikhathi amanzi abulala abantu ngesikhathi sika Noah, balokhu bayasha ngasezihokweni, abakadli, abakaphuza amanzi since bashona ngesikhathi sika Noah. Uma uNoah abatshela ukuthi wozani nizongena ngapha, bayala bona. So nawe mzalwane uJesu athi kuwe repent, lahla into le, and wena awufuni kulahla uyosha forever, and ungathi awuzwanga, because uJesu ubonisa every Christian ngasezihokweni ukuthi bheka imisebenzi yakho, ubungafuni ukulahla amadoda wabantu, ubungafuni ukulahla iboyfriend le yakho engasindiswanga, ubungayeki ukutshontsha emsebenzini, bheka imisebenzi yakho. uJesu ubonisa abazalwane bonke. Siyazwana bazalwane. So into engifuna ukunitshela yona ukuthi kunabosisi siyabatshela ukuthi uJesu akafuni miniskirt, uJesu akafuni ladies pants, uJesu akasifuni ukuzibona izinto lezi, uJesu akafuni ukubona stomach out, ngoba ngasezihokweni kunamadimoni aphethe izinto, insimi ezinye, babhoboza abafazi la esiswini, bababhobozela ukuthi wena emhlabeni ubufaka istomach out, ubuhamba estradini abantu babona isisu sakho, wena uthi stomach out uyashisa. Bazalwane, imizimba yethu uNkulunkulu usinike yona ukuthi ngaphakathi emzimbeni wethu kuzophila umoya wakaNkulunkulu ngaphakathi kumzimba wethu. The Bible says our bodies are the temple of God. So if you don't respect the temple of God, wena usicela ukuthi umzimba wakho uhambe estradini with a stomach out, nizobona ingozi bazalwane. So bengithi ke nginitshele ke bazalwane ukuthi uJesu uthi sitshela bosisi bonke ngama perfume, strong perfume. Uma uthela i-strong perfume, uma uya emsebenzini uyithela ngeperfume e-strong, iperfume edurayo. uJesu ufuna ukuyazi ukuthi leyo perfume leyo ibiza amadoda uma undlula bayakubheka, bayajika bayakubheka, mabaceda mabahamba bacabanga ngawe, abacabangi ngabafazi babo, bacabanga ngawe nale perfume yakho inyuka kamnandi. So lama perfume lawa anomoya, spirit yokuthi amadoda akubheke. Uma abandoda andlula kuwe nawe undlula, amadoda ayajika bayakubheka, babizwa yile perfume yakho le enomoya umubi.
enespirit esimbi esenza ukuthi amadoda akubheke. So le ndoda le mayihamba ilohamba kanje icabanga ngabi because izwe iperfume inuka kamnandi kuwe. So uJesu uthi sinitshele ukuthi lawo maperfume lawo uma nisigcobise ngamaperfume adurayo, amaperfume astrong, uJesu athi umoya oyingcwele akekho kini because umoya oyingcwele umoya neperfume yakho umoya. So iperfume yakho iba strong ukundlula umoya oyingcwele. Abantu uma unomoya oyingcwele bakubona uma uhamba lapha ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu. Kodwa iperfume yakho strong, abantu abasabona umoya oyingcwele, sebabona iperfume yakho because mabayizwa iperfume yakho bayakubheka. Abakubheki because umntwana kaNkulunkulu, bakubheka because unyuka iperfume emnandi. So le perfume emnandi strong ivala umoya oyingcwele. Ngiyaphinda futhi ngithi bazalwane, kunabazalwane babafazi, abantu abamhlophe nama-India nama-China nabantu abamnyama bafaka ama-high heels. Ngiye ngamtshela before ukuthi uJesu akafuni high heels. High heels yini leso? Icathulo zabafazi angithi ezinama heels, pencil heels nama-boots la afika la emadolweni. Kodwa ke asikhulumeni ngama high heels. Bazalwane, uJesu uthi i-high heels iyakuphakamisa iyokumukisa phezulu. So uJesu athi unikeze everybody i-height yakhe ukuthi wena i-height yakho iphelela la. Lo umfishane, lo umude, lo uso. So uJesu athi uma uSathane ayenza i-high heels uyenza ukuthi abantu abafishane baphakame. Isekathi umude kanti umfishane umuntu lo ophakamiswe yile icathulo zakhe. So uJesu athi lezo zinto lezo yi-fake yonke because icathulo lezi ziyakuphakamisa ukuthi uye phezulu kanti wena umfishane. So uJesu athi this is how the devil adlala ngabantu abathanda ifashion emhlabeni. So bazalwane, lalelani, kunabosisi abahle bayasebenza basithengela izicathulo high heels, bahamba ngazo, bafaka ama-high heels, baya emsebenzini, baya esontweni, baya edrobheni ngama-high heels, basithengile izicathulo lezi ne. Kodwa uJesu akasifuni. Why? uJesu athi ama-high heels lawo aniyafakayo manihambe estradini nichintsha i-movement yakho kade uhamba ngayo ekuseni before ugeza, it's your movement. Kodwa uma usuceda ukugeza uya edrobheni ufaka ama-high heels, so uma uhamba estradini awusahamba nge-movement yakho, usuhamba nge-movement yale cathulo lezi. So that means uma uhamba estradini uyaswenka, uswenkisa yile cathulo lezi, zikuyenza ukuthi uhambe like a prostitute, ziyenza ukuthi uhambe like a queen, zikuyenza ukuthi uhambe like people who are doing a modeling or people who are doing beauty contest. So uJesu athi it is this high heels ichintsha movement wakho. So kusasa abantu mabakubona ufake icathulo ezikahle abasaboni uhamba njengayizolo, bazibuza ukuthi lo muntu lo izolo usisi lo bekahamba so, kodwa today akasahambi njengayizolo. uJesu athi it is because high heels ichintsha movement yakho, yikunikeza a fake movement. So uJesu athi lezo zinto lezi zidlala ngabantu, and because zidlala ngabantu uzoya ezihogweni. uJesu athi sinitshele bazalwane lisesedla emhlabeni ukuthi lapha ezulwini akunamuntu afaka iteki or i-heel, isicathulo esina heels or isicathulo esinama shoelace. Abantu bonke lapha ezulwini bafaka sandals. Jesus ufaka sandals, uNkulunkulu ufake sandals, ingilozi zifake sandals, abazalwane ezulwini bafake sandals, abantwana abancane ezulwini bafake sandals. Everybody in heaven bafake sandals. Akunamuntu afake ama-high heels. Nabo nabafazi bonke kade baphila ngesikhathi sika-Israel, abo queen what abasebenzela uNkulunkulu kahle, nabo lapha ezulwini ubukhwini babo buphelele lapha emhlabeni. Lapha ezulwini abantu bayalingana, abantwana bakaNkulunkulu bonke bafake all white gowns, lapha phansi bafake sandals, golden sandals. Akunamuntu afake kwayi ena pencil heel or what. Bonke bafake sandals, bonke bafake indwangu white gowns. Sazwana ke bazalwane, uma niloku nifaka ama-high heels, ngiyanitshela ukuthi ingilosi banithatha ifoto
spiritual, namadimoni banithatha ifoto spiritual, bazokubonisa ukuthi bazokubonisa ngesikhathi usona amadimoni bathi ufakile yini into le uyifakile, bheka ukuthi uhamba kanjani. Mabaqeda bazokuhleka, bazokutshela ukuthi icathulo lezi zidesignwe yithi emkhathini, besidesignela abantu abafazi abathanda ifashion. Manje ke uzoshala ezihokweni because wena ubuthanda ifashion yethu. So bazalwane, ngifuna ukuthi ningitshele ukuthi na, is it right ukuthi umzalwane ashone aye ezihokweni because bekafaka i-high heels? No bazalwane, nginitshela ngathi it is better nithathe impahla zenu nizichise ngomlilo zizotsha, within 1 hour zizabe seziphelile, asekho sitshile. Kodwa wena uma ufika ngasezihokweni angeke uphela, uyosha forever, for many years uloku usha. By simple thing, uyalile ukulahla izinto zasemhlabeni. That's why iBhayibheli ithi, if you love the world, you will become the enemy of God. Because if the Lord says, don't do this, wena uzothi uNkulunkulu ngiyayithanda. Uma uNkulunkulu athi lahla, wena uzothi uNkulunkulu into le ngiyayithanda, iyadura ngiyithenge ngemali. Then you become the enemy of God. My name is Enigma. Bazalwane, these things are secrets. Amen.